Dilai pen la horizon dadak 6 mile along raikom sakia tumpen ihum eltu akara long pen hele amu mu pharu ke thomra thongke pan ke long pon em prabal chandu taro ari deng pen sabi duramla BCP mondol kubita sahem ki kim karang ponji pan nu jok ke sompon hidipi KSA branch tumpen chapati rupi ponsi educational tour to the village ajai mek phongni ke chok upper lower hatoka LP school long paman pon Asam mangkang pi along sami engdeng surkep loka charli bom so pin su swal so to man sami Asam government cycle ke ron pon chi pan ka chiparai pon Abirta kan ponji bang nili jitkramsa non birtang ton panlang ponek sinang damtang jakhong ni phai phoni ada por phai krisia por malompen dilai police station sa long kedu raikom saki lapen la horizon along kedu raikom saki etum kedu kachrok tok a jokpen joy pen birta klang duna teng pensi dilai police station sa long kedu vehicle assistant officers nikul soika dilai OC lapen la horizon petrol post along kedu gogoi in charge C20 CRPF bogoyan kem atum pen chelangsi dilai lapen la horizon ada 6 mile along ton kelang lapan kiri ke kru sai deng ponlo raikom saki tumpen ke ton kilang RC zida sai ke deng bom por hut Manipur nat ke pangno bom ihum Eltoka registration number NL07 CA 5892 along raikom saki tum honde ke dun jogsi labang so Eltoka pan sebe pasang nun lo lapan abang so Eltoka along same kiri ke kru sai deng dun si hele amu mu pharu ke thomra mu thong kepra ke thoman longpon labang sukar kite warabang phu labang gas thabdun bangni bang phu atum phan sami risim kang tang alaisen doma phu raikom saki atum pen karju lapan aluk hang hut bangke lapunat bangni bang tumpen sami labang su alaisen adu spaklang thek thedra joksi raikom saki atum pen labang su heliamu lapan bangni bang phu phanda chipari deng pon sebi case sami register pon dadlo Bangso risim ang mupen pen kacheneng cek atum labangke huloboy arta thongke brahini lapen William Thamai lapen alang lituma rong labangke khundong khui khobai police station ke parlopon labangke Tamai lapen a district bangke Temenglong Manipur asorpusi pangthekpon pipen sarpin podiso Karbi Longri Abirta Party ma de song jong sis pang tang bek nang chi liputang te ki thir thi pa sai hamake do bek nang chi lason si BD Suri lapen chithan chimu phansami isiawar sai du ponpu lason si duramla MSC consensi ki parlopon local MSC mate EM Probat Chandu Taro pen bori ponsi BCP party aphansabe ke pangtang ponji phan alang ni bori ponsi kedam tang jakong ni phai phoni lakha isi duramla MSC consensi ki parlopon BCP Mondal Committee Sahib ki kim kerang ponji aphansame EM Probat Chandu Taro ari deng ban sibi nu jok ke sompon labang sunu jok ke sompon hut local MSC madi EM Probat Chandu Taro duramla BCP Mondal Committee maipu khonsing be VDC chairman Gojen be lapen BCP along klembang pu bang phia tumta churap chetudun silabang sosai mesen pen pachun pon board hol pen great santibung Karbi Longri Abirta tinia bang sonin jok bang ke doramla BJP Mondol Committee office lo so office anin jok pine som tulo kedam tangan kenil cumdak boundary wall kadu gobe lahai cepat tangun chid lo nono bang pine bang akula anin jok som tu bang ke lake office ahem phan se pine arni kimi kangwai penam tinia bang kadu gobe murat phan kachari ponlongi ku neng the pen se pine bang da thot Mondol Committee amai pu pencenglok doramla long kuduan aku gitu bang BJP party long aku kuduan bang pulong pina citong versi da ini tumla sonin jok sompon Klim somora tum toklang thek bek nangji toklang thek pensi ajalavar saile chuklem dun same isi ki joy ki awar sai long ponji la so long klim somora tum pen same la punat asar pisa bra tum pen same chirok tok pen du nangji la puna labang so puthak pen HDP KSA branch tum pen bori ponsi HDP angkang along klim somar la pen sarpisa bra tum pen chirok tok asai ket
pedupon bomason stathasi kedam tang jakong ni phai phor ni sami anikang sam plia por malompen phongni ge chok upper lower hatoka LP school ong sami toklang abudak chirok toka mai paman pon chini ma chini samardo triangle ba chini ma chini ne lapuye Sir Jinong Tirang per katsepem pupona mailong HDP Mirjeng MA School Headmaster Noren Tokbi SDB Gobin Kathar Upper Lower Hotika LP School SMC Junamai Pu Dhuni Teron HDP KSA Head Branch Amai Pu Thomas B KSA long klemra per tumta chitong dun silabang so mailong RDSP dun rinti KSA HDP Head Branch Amai Pu Thomas B pen claim somara tumapan loka charli akedang sot Government school lapan private school Charlie dun same ke Charlie chipa duk lapan ninghang ni pedangte labang su ke thek ji ke isivet lo lapan ajar avar saile jongsi chuhang dun ji chuklem dun ji puwai fi same lo thek ji ke kenang sot pupen chenglok klim sumara thoman jumisen alam the jaipon HDP pen sir pin so disu Karbi Longri Abirta ji ang pen mainly ke apia po ne puji bang ke apia po tung ke main ke apaya tumbang mainly ke de cause osmar pan ke lang cari to oli chok chok che ke apodum ke nangda po wan po lake dang hilong alam ne ahok ta hai mene di ala kina yam ta apodum bang ke ri po wan po ba apaya la ri po ni hai ri lo tame osmar pan ke di kachelang cari din ke apaya tu as mainly ke apaya tu osmar pan school dam lo ma you know hemben da school no da po toy plot lo ma ke le chini ne la bangal der nai kon thun tha hai school le ma engya ko nilia pran school than bong da thailong problems ne ta than ji de ho dan li thailong la pulo parents to medi school ong dam de engke school along school than ma than thema lata chini dun de alam tegela pulo nentum pacu ruida claim lo di educational tour di to villages rong route long sini tum ke dam di program ko piphan lo pulutang te kacethan kachimum man se ke dam kacethan chimum ko pilo topic ko pilo pulutang te kacharli nang je hin ba raki chunang ni putang ho ba piso endap nang ne penando dap nang ne lahai lam kacethan chimum man se ke wang lo ni tum ke wang lo da ke sikari tia rong se ke wang rong pirong kom tawar na akan ke lang jela yes nitum tu program ke kang ton kok la puka lilo pini ke second edition pole pura ta chok lo nitum target do like minimum nitum 20 places ke tum claim ji ang pen like will keep doing the program e claim bom jilang mo next week to bang ke nitum non mat ke precisely tum claim putek thelang sta claim ji next week ta tang tila non malam la kichu ki jum pu ka thak la so thak tum prabjin me pinya sai ka ding chen son ma the non la chali bom mong se me son tualong tami son cepat tujuh ya pason do tila se so patha thamanda yes di main thing ke la raki ke na hormu main ke la non kache thang nai ke drugs ke aphai nang bat pek lo di la bali pathar pen chenglok la pu di life pen hope pu par plot an non raki hormu ke nang ke bat asin pang thek bom do lo along long ni adim ne tum you know legally action NG la tum phan maybe rehab tami toiji ang pen la ton thak ni tum vi tum si step and ponji la so step ko pilo polote ni tum la pilo marketplaces lom damji di like osomara tum aphan nane sekor tango biri tango you know secret la hai pajor long la derji phan tum claim ji like we'll have a meeting tum program do lang so program meeting do that fini tum la marketplaces dampo ni tum isia warning hisap tapi dampo police pen chelang se claim ji la so program itum yes idea la progali ang pendam nutin tum tanang sedonun pu si ning hello Kidam tang jakong ni phai phor ni Assam cabinet tumpen kaching vai pon ahut Assam angkang pi along sami engdeng sirkep ka charli bom lake thomra sri troxi kebra nerkep pinsu sorlu so tumpan sami Assam gov atumpen akejoy pen cycle ke ron ponji phan chiparai pon edlo lapel bangsu cycle ke nam ponji aphan sami tangka kuti pharo isira troxi kebra trok lapen lak troxi kebra pharu pho an tangka hokon tanglo lapen labangsu cycle labang ke government school lapen provincial school ka charli bom apin su also tum phan sami ron ponji puta alang ni tum pen chiparai pon tu
Pinya birtak lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom.